Mul tuli sükene väga halb idee, et ma tegin siis Messengeri grupi, mille pealkirjaks ma panin Memes to cancel me ja saatsin siia gruppi siukse teksti. Saatke siia palun videoid TikTokke, mis ajaksid mind naerma. Mõned võiksid olla edgid, et kui naeran, siis mind saaks canceldada. Ise võite ka vaadata üksteise omi, obviously, aga vaatan lihtsalt õhtul kõik üle. Seda me teeme täna. Jõu rahvas, siin Ralf ja tänane video on Try not to laugh, aga kui ma naeran, siis mind tühistatakse. Seega kaalul on väga palju. Enne video algust teeme ära eelmise korra shoutout'i. Eelmises videos ma küsisin, et mis äppi ma oma telefonis kõige rohkem kasutan ja esimene õigesti vastaja oli Ott K, kes arvas, et Netflix. Shoutout sulle. Kui sa tahad järgmise video shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla. Mis arvad, mis numbrile ma mõtlen praegu? See number on 1-500, ma kirjutan selle kohe üles. Ja see, kes ära arvab esimesena, see saab shoutouti. Igatahes, let's dig into the meat! Tehke kindlasti kaasa. Kui te failite, siis kommenteerige siia alla, mis hetkel te failisite. That's bad, yo. Nagu kui ma naeran, siis see on väga halb. Aga ma ei naera, see on... Can you hear that? On the balcony you can hear that, right? Yes, yes, sir. And it's intact. Right in front of your very eyes, I have a wedge. Oh, thank God. Of a beautiful apple pie. The flavour? That is fucking disgusting. No see ei olnud midagi hullu. Xavi més capradeta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, gol, gol. Xavi més capradeta. Ma ei naernud. What do you call a swimming terrorist? Ma ei tea, kuidas sa kutsud? What do you call a swimming terrorist? Okay, whatever. Would you be gay for an hour for $1 billion? Mose, too mu roosa sall, ma olen tervishoiuministriks. Would you be gay for an hour for $1 billion? You have two fathers, motherfucker. Your father and your father in tonight. Your father and your father tonight. Really, man? This is the problem, man. You have two fathers. See tüüp meenutab mulle Ratatouille'st seda, mis selle peamise tüübi nimi oli, see, kelle pähe Remi ronis ja siis ta kontrollis teda. Ärkad pärast joomist Pärnu poeetidega munakivi sillutisel. Munn paljas, sitt püksis, rosoljetriip rinnal. Aga näo ees pehme svammiga võsapetsi mikker. Taamal irvitav kaameramees. Kuidas käitud? Kuidas ma käituksin sükses olukorras? Ma vastaks nendele küsimustele nagu see tädikeele. Kas te sööte ka selle suuga? Jah, söön küll. Ma söön iga hakkliha ja mida iganes. Tuleme sõppedega siia. No seda ma olen näinud. See on klassika. Einar Kuusik, Eesti YouTube'i legenda. No, kuidas sa kutsud teda? Taiwan shoe. Taiwan shoe. Taiwan shoe. Taiwan shoe. Okay, oota. What do you call a hot tub full of special needs kids? No kuidas sa kutsud? Ma tõesti ei tea. Salut kotiin. Sinne meni. Arvaa mitä? Ei teitä! Ei perse! Ainult Soomes. Oh my god, Hasbulla ja Khabib lihtsalt. Ma lihtsalt follow mingi Hasbulla fanpage ja see on see tüüp lihtsalt. This guy.
Even the sun will someday die. How do stars die? They usually overdose. Oh my god. Oh my god. What do emo kids say to compliment each other? What? I like your cuts, G. Oh my god. The emo kid tried to high-five the tree, but the tree left him hanging. Oh my god. Oh my god. I was at the bank yesterday. An old lady asked me to check her balance, and then I pushed her off. Wait, what? Oh my god. Oh my god. Even the sun will... Bro. Need on alati need videod, kus sõbrad räägivad siis lihtsalt GTA käib taustal. Oh, Impractical Jokers, let's go. Okay, it's a classic. Caution, all weight limit is 125 pounds. Ma olen näinud seda episoodi ju. Ja ta kõnnib välja. See on hea, ta paneb mäsaga. Jah, ma olen näinud seda. Hey, mate. You alright? Yeah, what? Fucking now. Hey, mate. You alright? Little guy was mad, no? Sir, may I interview you? Oh, yes. What's your name? Abdullah Al-Razin. Sex? 3 to 5 times a week. No, I mean male or female? Yeah, male, female. Holy cow. Yes, cow, sheep, animals in general, all. Oh my god. Hostile? Yes, horse style, doggy style, any style. Oh dear. No deer. Deer run too fast, hard to catch. Bro. See donki nägu lihtsalt. This guy doesn't like it. Not one bit. Alright, bro, good night. Aga mis nüüd juhtub? Need on nii tundub meemid. Alright. Oh shoot, I forgot to get my water. Alati mingi tüüp ripub kuskil või on mingi kostüümis. Rainis jättis väga viisaka mulje, mulle väga meeldis. Natuke kiitles oma six-packiga pruul, onju. Well, they are going to go and have a look and see if we can hear the audio here. Natuke kiitles oma six-packiga pruul, onju. Kas see on poissmeeste õhtu või? Bro, tüüp. Mans oli high. See on lihtsalt juba mingi random stuff koos ja nagu see on naljakas, sa ajab naerma, kui sa oled mentally tähendab, kui sa oled lihtsalt naljakas meeleolus, aga nagu bro. Yeah. You go, girl. You go, girl. Pretty little, she's the perfect man. So she dries her eyes. She doesn't want him to see her cry. Woo! See sobiks nagu video autoraks üle hästi. Ma vaatasin ka, I swear to God, ma vaatasin ka, ma olin nagu, bro, what? Ja siis, this guy, mis asi tal käes on? Tal on enda juuksed käes. Ma ei naernud. Jaa. Siin pole midagi canceldada, see on lihtsalt tore. Täpselt sama, lihtsalt. See on nii hea tüüp. Fuck you! If you destroy that fucking light, I'll kill you. You know you're not supposed to do that to lights. Grow the fuck up. Oi, swear to God, igaüks meist on seda teinud. Kui sa ei ole seda teinud, siis I'm sleeping while my friend is Happy birthday from the Chili's crew. We wish it was our birthday so we can party too.
Blink if you are gay. Oh my, get him out. Get him out of here. Get him out of here. Mind on võimatu naerma ajada. Okay. Hey, bro, you see my... Oh. It's not what it looks like. How do I catch you lacking is bad. Bro. You're gay. Oh my god. Bro. What is this? Soomlased be wildin reaalselt. Mitä kuuluu? Roska auto takapihallani. Lots of people asking about my pronouns. They are pronounced Z, Zem, Zeh. Oh, see on hea, seda ma olen näinud. Yeah, back. Yeah, back. How I go back? Look. To the back, to the back. You parking here. And then I want to go. You kuradi munn, sa seisad siin ees mul. Sa tahad klassi uksest välja minna ja siis õpetaja seisab ees ja saad lihtsalt mingi. Kuradi munn, sa seisad siin ees. When you Google Alzheimer's, but the links are already purple. I swear to God, mul on juhtunud see. My family trying to reach me after my grandma typed in the Google search. Only women should wear makeup. Group chat. Only women should wear makeup. And I replied, only baby should wear diaper. Grandma mad lihtsalt. Oh, let's go. Hey look, it's the fucking Prime Minister of Estonia fisting some kids. See meem läks nagu väga kiiresti süngeks. Oh my god. Kas te saite aru või? Bro. Ta peksis oma mitte sündinud venda. Selle eest, et beebi lõi oma ema. I'm in Canada. I'm in the United States. I'm in Canada. I'm in South Korea. I'm in North. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Bro! Oi. When you think I'm just a harmless puppy. Do you honestly think you're fucking funny? What is going on lihtsalt? What is this? It is what it is. Ei ole, it isn't what it is. People who... Need on ainult rassimeemid lihtsalt, kui need on üldse rassi saadetud, pärast saatis Patrick saatis ka nii, ma tean. Is this my house? Enter, please. Enter, please. Yeah, my name is my neighbor, Nursultan Tuliakbay. He is paining my assholes. I get a window from a glass. Borat he must lihtsalt. get a window from a glass. I get a step. He must get a step. I get a clock radio. He cannot afford. Great success. Okay, see läks väga süngeks, väga kiiresti, täpselt samamoodi nagu see eelmine meem. Bro, Borat on klassika. Am I supposed to feel pretty when my sister looks like this? No milline sõde välja näeb? Oh my god. So bad reaalselt. Eesti meemid, let's go. Inimesed, kes tuletavad õpetajale kodutööd meelde. Peaks enne midagi sisse istuma. Pean enne midagi sugu võtma. Oh. Mingi asi on mul sellest välja võtmata. Okay.
Bro. Whose lipstick is that? What? You just pissed! Pudgy! Stop pissing on the floor. I'm sick of it. I swear to God, need koerad on nii hirmsad nagu... Pudgy, whose lipstick is that? Kui kellelgi siit, kes vaatab praegu seda videot, on see koer, see Chihuahua vist. Chihuahua. Jaa, Chihuahua, jah. Nad on hirmsad, ma kardaks ise nagu täiega. Ja mul on 2 suurt koera, nagu näha, siis ja boy succeedis. Kas see oli piisav tõestus, et ma ei kaota kogu aeg siin kanalil? Igatahes jaa, püsige muhedad, smashige like buttonit, vastage shoutout küsimusele. Kindlasti kirjutage alla kommentaare, et mis hetkel te kaotasite, kui te kaotasite. Ja jah, näeme järgmisel esmaspäeval. Peace out! You go girl, you go girl. Pretty little, she's the perfect man. So she draws her eyes. She doesn't want him to see her cry. Woo!